Мындағы Канаш эжекемдагы кубанысын тең бөлүшүп отурат. Кутман Бурак 50 жаш юбилейстер менен бирге. 50ге чыккан карыбы 50 жаш жүзүн жарымы дейт туугандарым. Андыктан коштоп катуураак болуп чыгып турсаңыздар, бүгүнкү той ээлери бактылуу үй бүлө, бактылуу ата-эне, бактылуу чоң ата чоң эне, бактылуу 2 жаш. Дооронбек агам жана Канышай эжекебизди уулу, үй бүлөсү, келиндери, небере чеберенин коштолсунда. Жоомарт уулунун өзүн жакшылап болгон чыгармасынын коштолсунда. Тосуп алыңыздар туугандарым. Юбилейleri келүүдө. Бар болсун. Дооронбек агам жана Канышай эжекем. Barasılım apam, var baylığım apam, bak dörtüm benim vakıtımsın, zor vakıtım atam, kollarımda atam, orgolumsun özüm, çileğimsin. Siz benim dünyada bakmadamın apa, men sizi acıda al paramın apa, kay jirde bomboyum men oylogom жалғызымсың аға, söz bergen ardını yaqtaramın ağa. Sizi Mekke'ye al paramı ağa, aldığında varlıklar yol görsün, çınarımsın ağa. Жалғызымсың апа, жанымсың апа, жауап керім менің жылдызымсың, аяла жолым менің, даяғычым менің, атам менен апам бар байлығым. Siz benim dünyada bakmadamın apa, men sizi acıda al paramın apa, kay jirde bol boyum men oylogom жалғызымсың ağa, söz bergen ardını yaqtaramın ağa. Sizi Mekke'ye al paramın ağa, aldığında varlıklar yol görsün, çınarımsın ağa. Bakmadamın apa, men sizi acıda al paramın apa, kay jirde bol boyum men oylogom жалғызымсың ağa, söz bergen ardını yaqtaramın ağa, men sizi Mekke'ye al paramın ağa, aldığında varlıklar yol görsün, çınarımsın ağa.
кешігім атынем бейіш ачқычыды қып бақтылы юбилеге Доронбек ағам жана Қаныш Айтекем юбилесіне қол чабылар юбилей құтты болсын.